China in tuipui le khomwala ramzau tuma malak mek nachu Russia le Ukraine do nate Middle East boina tekara kumsom kalta chunga alhom ber hunlai atheng chomek ani September ninga hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kanbuk thau cheu ani Russo Ukrainian war te Middle East indona kalmek tele Indo-Pacific region lampanga China expansion policy wanga boina thengmek chungchang te clearing global roundup kan nei don hani Azios chuan Sabina Sola Beijing le Manila inkara boina chuaka Indian Ocean le Pacific Ocean in Rinavela Flashpoint Ther hei hian asiam tane anti Maniluk khan helai vela boina chungchang hi report kanron petoa khami trang khan tuntheng hian boruakin ziom lam hapan thei tak tak lawa China in ramzau tuma malak na chu US sipai ta chakna thui tak in ngat Philippines sarkar chuan hapom thailo ani tichuan Beijing le Manila in karbo ruak chu aso sang ta til tila Chinese Coast Guard tan Philippines tuipui chunga Philippines long te water canonin han kapa Philippines sarkar lungoi lovin fighter jet te hatir chuaka Anram van boruak le tuipui te ven him na chu khauzokin han kalpui don ani ti anlo puangzar to ani China le Philippines sarkar hian inram na thuthlung sign in ramin ti boilo tura inram na anlo siam toa masa chu inram na chu ake cheleklek to ani Shanghai News in report an pek dan chuan Philippines tuipui le van boruak te veng him tura Philippines sarkarin fighter jet athok waltir thrin chu Chinese sipai ten flare mangin hanlo kapa hewang hian Philippines sarkar khroitu ta chuan Manila khopuya emergency meeting han ko tarum rum maya thilthlen namhun tak hi Philippines tuipui chung nia han ngai second Thomas Sol anti muna ania Philippines sarkar chuan tun nai karing emazat chung khan Chinese sipai ta chu anlong te kan tuipui chunga hanron luta tuipuya sanghaman tu te long chu rontike somin hanron kapa hei hi China in khovel maizana hanai mi alawani ti alantirna ni antia achan chu Sabina Sol kanti hi Indian Ocean le Pacific tuipui in zom khomna strategically important waterways santia khovel ramthrang te abik takin Asia khomol puya ramthrang te tuipui kaltlanga anin sumdon tonna kongpui poimo tak ane tichuan hetianga Philippines sarkar laka China hachet takawang hian The Guardian chuan South China Sea boina chu kumsom chunga asan ber hunlai hathengta ni anti China People's Liberation Army telaka chuan Philippines military te hi anchak lowin inland hlei tak ania maseram tele chaklojok ni ma se Philippines sarkar chuan antuipui humhal hantina viau thunga China in South China Sea ahuang chin ronzauzela Philippines tuipui zau tak mai antuipui chunga rinlu antum chu Philippines chuan atop thlengin kandau dal donani anti Shanghai News in report an pek dan chuan Philippines tuipui le hanram chung han territoria US sipai ta chuan mun thrang mun nga vela base an nei meka te chuan Sabina Sola boina chok meka wanga Manila le Beijing in kara har satna le borok so sang tak om chhomek hi tridar zela hapuk keni chuan Washington le Beijing in kara hian directa sipai thachak namanga in beina hi athleng mayang ti alhom toni anti he boina chui chiang tu Stanford University Maritime Transparency Project Sealight Director Ray Powell chuan kumin April thatrang dai to khan Sabina le hache vela hian boina achok toa Philippines chuan an Coast Guard tuipui kama han sipai ta chu melma tenen po innor boy thuta manve mai thai chi long BRP Teresa Mahmuna mangin anthon chuaka tichuan mun franga thilthlen na mun le thlen dan te anen fian nuwa Sabina Sol hi Chinese dictator Xi Jinping chuan lak ngai tumin malak na tam tak anayani tin annem ngetta hane tichuan director Ray Powell hian report apek jaldan chuan hei hi South China Sea China in antuipui chin acclaim ronzauna tura athil ro man ania
tichuan Chinese sipai ta chuan helai bial chunga hian indolawng som ni tanga somli vel inkar chu engtiklai point handa tareng ani heti lai hian China thupuan na Chinese state media ta chuan Philippines sarkar jok hian danan bo chia Teresa Magbuana longmang hian tuipuya Philippines sipai te tranmun thar gosi military grounding siamantumani tin han pulet ve thunga masa mithiam ta chuan kumsang khajakwa somkwa pakwa khan China le Philippines sarkar hian inrem na hanlo nei towa Sabina Sol mainilo hian second Thomas Sol le achevel jongjong chu China hian Philippines sarkar en kulturin han kuta alo hlanto ani tichuan tuntruma hian Philippines sarkar chuan Sabina Sol le second Thomas Sol panni hi exclusive economic zone hanti khovel ramsang trangten tuipui kaltlanga insum don tonna tan han mang thayang tin hapuang jara Masa China chuan heipo hi anram tilawa an hnolani ti an puangjar le tasia South China Sea mun tamjok chu an tani ti puangnon lein voin hian Philippines sarkar hian heng thil hi apuangot thailawani tin an dodal thu anron seilang le ta International Tribunal hak anti chuan thutluk na hanlo siam towa helai mun hi Philippines tuipui haniangin Philippines sarkarin phalna peni chuan insum don ton na kongpuyatan man thei ania mase heipo hi China chuan hazom ta chuanglo ani tichuan helai bial tuipuya hian indolawng tam tak anbok thuap maya kan soita kang khan engtiklai point Chinese indolawng somni tanga somli vel chu anum reng ani Asia Maritime Transparency Initiative chuan thuchua hansiama Philippines le US tan chuan China in hetianga maron la hi chawna challenge lian tak ania US le Philippines sipaita tana risk sang tak noyom lova Chinese indolawng te hi helai munatang hian chua antum meka mase rang takin hanti nilo chuan China hi ain beng bel tialanga mundanga halauti tong bokin China People's Liberation Army te henglai chevela hian nget takin aloda man to donani hanti tichuan buaina ti sosang thaitu chu Sabina Sol tello hian Philippines sarkar hi aum thailawang tluk ania gas le oil chirang anram chunga anlaklu tamber chu helai mun kaltlanga anlaklu hi ania masetuna hian Chinese indolawng ten andang chatmek ani Philippines President Ferdinand Marcos Jr. chuan helai bial chung Thomas Sol te Sabina Sol te hi engtiklai main Manila chuan Beijing laka hian chan kantum lowa tuipuya niemo vanbo ro ka niemo khomwala poni sela kanram Philippines territory hi square inch khat po China leadership noya hian hatlulut lowang hati Philippines le China inkara hian thiltheng lian tak alawom towa chuchu kumsang ni le som panhi khanania Scarborough Sol incident tin soi hania Philippines le Chinese sipai te tuipuya haninep utranga boina chuak lian tel tiala mase Philippines sarkar chuan China chu hangam tak silo wangin thani zat mai tuipuya sipai te in nepa stano form nuwa Philippines sipai te chu withdrawing kir hanlo ni to ani kha Philippines sarkar chuan tuntheng hian han thai hilowa China in ramdang haron chule don poa lotran pui turin an ram chung mun tam taka ramin ven him puiton tura in ram na thuthlung jiakin US military te base tam tak an siam tirta hani tichuan he boina hi Manila le Beijing in car hani rolin boina hi aso sang chhozelani chuan Washington le Beijing in car hani tel don bokti na hani hetiang ani meklai hian Russia in Ukraine aruna wanga hanin dona chu nijakwa somni le pangalai mai hanita indona mola hanom rengat ngat to boka sipai nei tlem jok Ukraine tan chuan achau thak hle towa maseram sang atangin Ukraine sipai tana in pe hi hanom belzel boka abik takin western ramsang atangin silai ka thiam big sipai atanga chol to sniper hengemazat tachu Ukraine hian ramven himpui turin Ukraine sipai tan hian hanin pe mek zelbok ani ramsang ten ralthum mangin hantan puichun zam zelboka Germany point Irish hlum air defense system chu Ukraine ramchunga anthlen tani ti anpuang jarbok
hetiang kara hian Russian sipai ta chuan Ukraine ram chunga abik takin Ukraine khochak lampang Eastern Ukraine kan ti howa te khopui sang beipui an thak chunjam zela Konstantinivka Ukraine sipai te tran muna nasatakin boman thlaka heibaka hian khopui chunga civil mi ta chen muna bom then khat atlaboka heiwang hian khopui chunga cheng civil mi pakhatin nunna achana midang pathumin hliam antur bokani ti he khopuya prosecutor office chuan han report ani Konstantinivka hi Pokrovs marlam panga om hania Russian sipai ten anron bei mun hi athuk tiala Konstantinivka po hi frontline atanga kilometer sangkhatvel zatahla ani helai bel chunga hian indona satak mai hathenga frontline marlam pang blb ka chuan indona anasat berna mun ani mek ani nimin lama khan western hotene na Ukraine anin rina border night taka Lviv khopui chu Russian sipai ten han bai hek maya Kursk region lu chila Ukraine sipai chat na chanlet na ni ti Russia chuan han pongjara Lviv khopui aringot hian civil mi pasari lain nunna anchana ni ti Ukraine chuan han reporta nunna chanta jinga hian no pangtepo hantel bok ane Lviv khopui han bei ma che hian Poltava khopuya Russian sipai ten strike lian tham tak mai han nei boka Poltava Russian bei pui thak na phei hi chu mi pui ten han tur na sa hlea nikhat thil thua mi somnga chuang jatin nunna han chan pha hei hi Russia in Ukraine arun tran tira tanga nikhat thil thua Ukraine mi anthi number trum ane battleground na thil thlan dan hi chipcher taka report chuan keini ton nita se harap thak dan tur hi chut thiam phak po hanilowa Moscow sipai ten Lviv khopui han bei na thil thleng pakhat hi han soilang taila he khopui han bei hun hi mipui ta tui taka han mutlai nimin nilai ni jan kha hania chungkho pakhat chen na building pakhat chu Russian sipai ten han bom dara an chungkuain han thimang lo chawa annu berle an fanu pathum te an thiveka chungkhatpa ber chau damina chuak ani hetiang chanchin ngai thak nuam lo le rap thak tak hi indonam huna hian athleng nem lea Lviv mayor Andriy Sadovi chuan khopui chunga thil thleng hi harap thak ti pialam hania firfiak polang main kan melma Moscow sipai ta chu mipui ta chen na khopui chunga bom thakin hanron chea nula lathalai tak te mei cheno pang duam takle annu yevgenia te chuan nunna anchana pa ber chau hadam chuaka khovela amangai berber te chuan hankal bo santa hei hi thon thu ni lo hataka thil thleng lungchiat thak tak ania anpa ber thlamon tur hian engthunge soi tur ti po ka hrelawani ati hetianga Moscow sipai ten Ukraine annoina kara hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipai ten Russia ram chung Kursk biala beipui thakna hian ti tur kan machop kan ro man jong te azawaya len chua vek hi thilpai mo takania Kursk region le hache vela kan thil tum jong hi len chua kim deu vek ani toni tin nizan khan video message ati chuak ani ti chona tirlama kan soitak German sarkarin Irish hlum air defense system Ukraine nena hanpek chu nimina tangkhan Ukraine sipai ten ramchung mungrang ranga anmang tranta Russian President Vladimir Putin chuan German hian hetiang ralthum hlom hi Ukraine nena apea athilti sual lian takani tin hasoi sel hani Ukraine air defense system jinga hei hi athaber pol hani dona Russian rocket le drone te missile te Thlirang zungin halo mal thanal nal thaidona Germany rama chuan surface to air system hi European Sky Shield Initiative tin hansoi thina ballistic missile mangin Russia ramchunga tanga ronka ani poin hlataka ballistic missile aum lai poin longmuin kap thaturin air defense system atang hian missile an kap chok thaidon ani Germany Chancellor Olaf Scholz chuan Irish hlum system hi Ukraine nena kanpek atrul na chanchu Russian President Vladimir Putin hian ral thuam ti tlem na tur thuthung habo chia
tuna chuan Kaliningrad thlengin missile chi hrang hada towa chu ral thuam ti tlemna turatana inramna thuthlung disarmament treaties bo chiatna ni hati Germany Chancellor Olaf Scholz hian hasai chunjam jaldan chuan German hian Ukraine athlop na hi ti top lailo kemo sis ani don lawa hun local zel tura hein dona hian Ukraine hian minrin chan chunjam zel thaina turin rom manna kansiama defense deal kansiama ahun taka sum anhu thai bokang hati Ukraine Defense Minister Rustem Umerov chuan nimin nilainia khan Germany atlowa heta hian defense deal hi unsigned nearin ani German Defense Minister chuan Russian President Vladimir Putin hian danbo chena tam tak nen Ukraine aruna western ramri western flank le ache veltan hei hi hlom tak ani to wang le Moscow sipai ta che dan le ral thuaman man missile hlom tak te hi European Union member ram tatan hlom tak ani to wangin Ukraine ram chunga hian air defense system thazok kanda belzel hi atulani ati Gaza indona tale Ukraine indona te hian political analyst than khat ten han soidan chuan western ram than khat ten tranpuina munrang rangan pek thren chu antipung meka hetianga nasataka tranpuina hanti punna chan hi British Keir Starmer kai hruai sarkar thar chuan malakna ranga inhnu dona tam tak anaya anthurol pui ramdang te tranpuina konga akut atima ai hnukdok zela heiwang hian kongtam taka anthurol pui ramten harsat na hantoka United Kingdom hian hruaitu chakjok anmamoni hanti Kremlin chuan Ukraine marlam panga baipui thlak na hankalpui mek chu chunjom zelin masona tam takan na yani ti anpong jara Karlivka khot chu anlatoni ti soin Russian sipai te control na hnuaya haum toni tin hansoya The Guardian chuan Karlivka hi Pokrovsk satranga kilometer somthum vel la ania Russian target lian tak pakhat Ukraine sipai te supply route kongpui poimo takin atan tlanga helai mun hi anlani chuan Eastern Ukraine lama Ukraine sipai ralmatonga tetan harsat na lian tak aum thaidon ani anti hetianga indona hau tak mai hanto mek lai hian Ukraine ramchunga sarkar hruaitu mipoimo te insik soina haum nuala khothlang ramtene na thohona thajok siam tu le tinghet tu ber Foreign Minister Dmytro Kuleba chu Foreign Minister hani na tangin ai nukdoka amalak na le athilti ha performance ta chu athaleni ti US Secretary of State Antony Blinken ngai poin alo sailang towa Dmytro Kuleba inhnu dona chan hi chiang takin soifia na haum lova masa inhnu dona lekha hi parliamentin han pompui hangai phot dona hetiang hini ma se ayo tur hian Andriy Sibiga chu ruat ani donani ti Ruralai Party han hruaitu David Arakhamia chuan hapong jarbok ani hetilai hian Ukraine ka Pravda chuan voinlama report anpek danin Russian sipaiten educational institution paltawa khopui chunga han bayawangin building gym noyatang hian ruanglak chobel zelan nia chanchen kanpot sailai hian paltawa khopui chungbi ka nunna chan jathi samngale pali hantling towa emergency workers ten thaitop choin na hanthok chunjom zela building lian tak gym noya hian mi pangavel hanlomin hriat ania anthinge handam ti hriat niloma sela hengmit te lak chuatum hian thaitop han chomekani hanti Ukraine ka Pravda hian update an nei dan chuan mi somnga pali nunna chanom baka hian liam tur hi hatlem bera janni somkole pasari hunting toni antibok heti meklai hian Eastern Ukraine lampanga Russian sipai ten an op Donetsk region lampanga Ukraine sipai ten baipui thlak na hankalpui vemek boka The Moscow Times chuan Donetsk khopuya open air marketa Ukraine baipui thlak na wangin mi pathumin nunna hanchana midang pangalain hliamantura he market hi nasatakin ti chetani anti Donetsk biala Kremlinin governor-tana ada leilok Denis Pushilin chuan helai mun ronbeina tan hian Ukraine sipai te hian NATO artillery hlom tak le tunlai thiamna sangjok manga siamte anron mangani hatia
kot thera hliam tur le ruang te an thal pheng phunga lir thai tam tak chu ti chiat ni in akhuwa wani ati Donetsk khopui han bai ba ka hian Ukraine sipai ta chuan Donetsk bial chunga mundanga po baipui thlak na drone strike an naya drone atanga puak thai thil hanron ka choten mithan khat te ahliamani ti Denis Pusilin hian hapong jar boka Ukraine sipai ta hian drone sompanga lai mangin tumkwa zat mai he khwa hi hanron bayani atia mase khoming tak hi Denis Pusilin hian asoi chiang lo thung ani Kursk region te Belgorod region le Hachevel border nai vai munrang tranga Ukraine sipai te anla zuizel boka Russian media the Moscow Times chuan report an pek danin Russia chim thanglam Kursk bial le Hachevela Ukraine sipai ten maktak maya hanron bai nuwa khan tun thleng khian an chin hriat lawa bota mipui jinga mi jasari ayatlem lo anom meka heng mi bote chan chuale zon na thokber tu group pakhat liza lat chuan anom na chin hriat lawa bota hi mi jasari chuangjat an loma thamasa khan zakwa som pariat vel chin hriat lawa bo anoma mi jani pani vel chu dam taka mu gir ani towa midang panga ta chu indona hmuna anthini ti finfia ani to boka abak zong mi jasari vel hi zon na thochun jam mek zelani ati The Moscow Times hian report an pek zeldan chuan Ukraine sipai te anron lutir khan athayang rangin mipui te suan chuan na chu thozui ngalania mi noi khat singthum chuang zat chu mun himlama thiar chua ani towa mase Ukraine sipai ten anop chunga hian Russian mi singhi chuang zat anlo meka tun thleng hi chuan Moscow sipai ten chan chuan na le hrechuak tura han malak na ta chu hlo chamrini anti The Moscow Times hian update an zeldan chuan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine sipai ten Russia chimthang lampang Kursk bial le Hachevela munzau tak chu an control na hnuaya an dani ti apoma mase Russia ram chunga Ukraine sipai te ronluna hian inrem na tana in biak anduna hian engma hatan puidon lova heiba ka hian Kursk biala hian munzau tak ron op masela Eastern Ukraine operation an kalpui mek chu hei hian adal don lova Moscow sipai ten manson na chu ti to ani don lawani ati The Moscow Times chuan hetiang hini masela Ukraine sipai ten August niruka Kursk bial hanron luta tuna hian thakhat atling don ta hemi chung hian Ukraine sipai ta chu norkirle kanram chunga tanga nor chua anilawa tun thlengin kanram chunga ramzau tak chu an control na hnuaya handa meka ramlak bel tumin mun thranga beipui an thlak mek boka tuna hian Ukraine marlampanga Russian ralmatong ho ta chu son chua ani thaina turin ramrishrula khorang trang ta chu Kursk bial tang hian Ukraine sipai ten Belgorod region lampang thlengin an bai zuizel President Vladimir Putin hian engma ati khailak don lo tima sela Eastern Ukraine kan sipai ralmatongom ta chuan harsat na antoka heiwang hian Eastern Ukraine mason na lian tham kan hu thailawa Russia chuan Kiev khopuite Lviv khopuite le khopui dang Poltava tele munrang tranga beipui thak na hakal puizuya vanboro ka tranga in beina lian tak tak annaya mase hetianga hau tak taka kan beina zongjong hian kan melma te ramria kan nor na chu atan pui chuang lawani anti heiba ka hian Russian President Vladimir Putin chuan Republic of Taiwa antia zurlai pol tanena thucha asoya heta hian ama thusoi nena in kaltlat mai zurlai tanena hian shrila Donbas region mun poimo tak tak thren khata offensive action chu ti to pania achan chu Ukraine sipai ten supply route tam tak kanram chunga tangin hantan chawangani hati tichuan Putin hian July tan hena hian Kursk region Ukraine pasal thra hanti ronlut te hi kanma chondonani hati bok heti mekla hian Middle East lampanga chuan Philadelphia corridor atanga Israel sipai tele anral thuam te lak cholo chungchanga in nialna halom zuizela US President Joe Biden administration loya senior official pakhat chuan Israel Hamas in Kara
mitangin thlengton na le inka haina thuthlung siam tura malakna dal tu panni alaom meka chungta chu Palestine prisoner Hamas tin chua anphut ta chu Israelin chua aram tilawa Gaza le Egypt indrina bordara Philadelphia corridor atanga Israel sipai ta chua tir anram tilo bokani ati tichuan in remna om thailo chana Biden administration hian Israel chu apu zui ta zela Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian mipui ma thucha asoina Philadelphia corridor atangin an sipai te an la chuak don lawani ti asoinon fo chuan in remna tana in biak na chu nasatakin ati harsani ati bok US official te hian report an pek zeldan chuan hedil hian thiltum pathum anaya chungta chu mitangin thlengton te Gaza mipuita tranpuina humanitarian aid tamjok dalu tele Gaza strip siam thadle dan tur chungchang chipchiar taka tarlan te baka inka haina thuthlung te hatela Gaza tanga Israel in nudo dan tur chungchang te po in remna tana rodna hian hatelani hantia tichon herotna paragraph sompariat zinga sompali chupom anitoa paragraph pakhat Israel sipai te in nudona tur chungchang hian har sanalian tak asiama haibaka hian mitangin thlengton na tur chungchanga hian inram na siam turin in biakna neichun zom halangayani antibok tichon rodna zongjong za som kovel chu pom anitoa za somvel chau hi chinfelngai loma chumia har sana siam tu chu Israel hini anti mase Israel Strategic Affairs Minister Dermer chuan IDF ta chuan practical solution atak taka thilti felna chu kan mu malo chuan Philadelphia corridor atanga in nudona order hi kan pedon lawani ati Prime Minister Benjamin Netanyahu thlop tu Strategic Affairs Minister Ron Dermer hian mitangin thlengton na thuthlung hi lopomin kalpui poni sela he corridor atanga in nudo hi kanlatum mai don lowa masa in remna thuthlung hi thataka hama soten anzoma atho ni na kalpui thei ani chuan Philadelphia corridor atanga kan sipai ta chuak tur hian kongkhar honsak turin kanin peidonani hati mase phase 1 chunga Israel mipuite rilru nele atak taka boina chinfelna chu kan mulawani chuan chung thil chu athengai don lova October ni saria thil thlengkha Israel chuan athai ngil don loti hi Hamas hote hian anhriat dreng hapoimoa chuwangin Hamas hote hian ramdanga tangin ral thuam engchima engtikong poin anlak lu hi kanram ti to don lawani tin Bloomberg nena arhil ani Minister Dermer hian asoizel dan chuan Israelin apom thaidan inrem na te hi lungpui chunga in ngata nget taka dingang anilawa engtikong poin Hamas hote chet dan hadang lamani chuan Israel chuan rom man na dang hasiam le mai donani hatibok hetilai hian The Times of Israel chuan tugenjing lampanga khan West Bank marlama tubas area drone strike mangin Israel sipaite hanchea Palestinian mi parukin nunnan chana Israel taima chuan tukinjing dar nivela khan Israel Defense Forces hi hanchea tubas area West Bank marlampanga hian Palestinian firfiek poltanen inka na hathengboka drone strike awanga mi paruk thiti lo hichu anin ka ton nalama thil thlen ro hichu chanchin kan buat sailai hian report chiang tak alom thailo ane history lar tak pakhat chu kumsang kha jakwa somsari pania khan Munich Olympica Israel infami ta chu bay ania antha wangin khapoi khoina in namnoi khovel ramsang ranga tlan chia ta chu Israel chuan zuizel anom na Mahmuna anthat ngau mai ani kha te chuan voin September ninga hi Munich Olympica Israel mi pariat lai mai te Palestinian firfiek polten rubawa antha champha kha ania te chuan voin hian Munich abok thil duam lo tak mai hatheng le ta Munich police ten report an pek dan chuan Munich khopuya Israel consulate le Nazi history museum bula silai keng tumoin poikhoina hathena silai amet puka hei hi Israel sarkar chuan hangai thu tak hle maya report le video footage atanga halandan chuan Munich Israel consulate bula silai keng mipa pakhat chuan asilai amet puka
Munich Police ten ama hi kablet ve ngalin report masabera chuan natakin an kap hliamani ti an soya Israel Consulate le Nazi Museum hi in hnai taka om ania hun reivak lo chung chu silai hapuak ridau churchura mase poi khoi tuma silai met puak tu hian a che vela mipuile Israel Consulate chungom te akap fulo veka he thil thlenga wang hian hliam tur hanom lo ani mase Israel chuan sangkha jakwa somsari pahnia Munich Olympica Israel in fiami te bei ani champha chia hetianga Israel Consulate bula thila thleng hi thil thleng satliani lowa uluk taka nu chuina kalpui turin han phut thu han puang jarbok ani ole kan channel la subscribe lo tan melo subscribe sakjal turin kan ngan chewa video thar kan da te in lo don jung thaina turin notification bell darlem kha click in ola in lo da thau donia